За энэ диавол янз янзын арга барилаар биднийг энэ ертөнц рүү чирээд явахыг оролдоно. 우리의 인생은 뚜렷한 목적을 가지고 살아가고 있는 겁니다. Гэвч бидний амьдрал бол маш тодорхой зорилгын хойноос явдаг. 저 높은 곳을 향해서 Тэр өндрийг харан 우리는 날마다 나아가는 겁니다. бид нар өдөр ирэх тусам тийшээгээ 이게 тэмүүлж 얼마나 행복한 삶을 살고 있는 겁니까? Тэгэхээр ямар ар жаргалтай амьдрал вэ? 갈매기는요 하얗고 여기저기를 쫙 날아다닙니다. За цахлаа гих шувуу, цагаан, за тэгэл энэ тэрнгээр дүүлэн нисэл явна. 날아가는 그 갈매기를 보면요 깨끗해 보이고 За нисэж яваа тэр цахлааг харах юм бол их гоё цэвэрхэн харагдаж байгаа. 나도 저렇게 헐헐 날아다니고 싶다. Би ч гэсэндээ ингэж нисэх юмсан. 근데 그 갈매기가 뭘 먹습니까? Гэхдээ тэр цахлаа юу иддэг вэ? 썩은 고기를 먹잖아요. 썩은 고기. Өмхирсэн ялзарсан мах иддэг. 그 실체를 보면 더럽습니다. За түүнийг нь харах юм бол бохир. 우리 인생이 마찬가지예요. Бидний амьдрал ч бас 세상 구원받지 못한 사람들 энэ ертөнцийн аврагдаагүй хүмүүс 거룩하고 깨끗한 척해도 их цэвэр ариун царайлсан ч 죄덩어리가 가득하잖아요. гим нүгэл тэдний дотор дүүрэн байна. 결국 그 죄로 말미암아 하나님 앞에 가서 심판받는 거죠. Эцэст гим нүглээсээ болоод тэд бурхнаар шүүгдэн. 근데 우리는요. Харин бид 사는 모습은 똑같아 보여도 амьдралын дүр төрх тэдэнтэй ялгараад ах юмгүйч 우리는 하나님 앞에 죄를 용서받은 사람들인 거예요. бид бол бурхны өмнө гим нүглээ уучлуулж 하나님의 심판이 지나간 사람들인 거예요. бурхны шүүлт миний дээгүүр өнгөрөөд одсон. 우리는 영원한 축복을 받은 사람이라는 거예요. Бид тэр мөнхийн ёроолыг авсан хүмүүс. 그리고 우리는 하늘 일을 하는 사람들인 거예요. Тэгээд бид энэ тэнгэрийн ажлыг хийдэг хүмүүс. 고린도후서 6장입니다. 2 дугаар Коринт 6 6장 1절 함께 읽겠습니다. 6-гийн 1-ийг хамт уншийе. Бурхантай хамтран ажиллагч бид та нараас хичээнгүйлэн гуй. Бурхны нэгүслийг дэмий хоосон бүү аваарай. 우리가 하나님과 함께 일하는 자다. За бурхантай хамтран ажиллагч бид. 이 말씀이 우리에게 얼마나 깊은 감동을 주고 있습니까? Энэ үг бидний сэтгэлд ямар том сэтгэл хөдлөлийг өгөх вэ? 우리는요. Бид 하나님과 함께 일하는 자입니다. бид бол бурхантай хамт ажиллаж байгаа 내 хүн. 안에서 하나님이 나와 함께 일해 주신다라는 겁니다. Миний дотроос бурхан надтай хамт ажиллана гэж байгаа. 창조주와 함께 일하는 자입니다. Бүтээгч бурхантай хамт ажиллагч. 우리가 얼마나 대단한 사람인지 Тэгэхээр бид ямар гайхалтай хүмүүс байна. 이 말씀 한 구절로 우리는 알아야 되는 거예요. Энэ ганц ишлэлээр бид нар бас мэдэх ёстой. 아, 나는 내 혼자가 아니구나. Би чинь ганцаараа биш юм байна шүү. 내가 일하고 있을 때 내 혼자 일하고 있는 게 아니구나. Ажиллаж байх үед би ганцаараа ажиллаж байгаа биш юм байна. 하나님이 나와 함께 일해 주고 계시는 거예요. Бурхан надтай хамтран ажиллаж байгаа юм байна. 이걸 깊이 생각해야 되는 거예요. Үүнийг би гүнгүнзгий боддог байх. 올 2026년 한 해를 살아갈 때 Бид энэ 2026 онд амьдрахдаа 내가 어떤 일을 하든 би юу ч хийсэн 그 가운데 하나님이 함께 나와 일하고 계심을 잊지 말아야 되는 거예요. тэр дунд бурхан надтай хамтран ажиллаж байгаа гэдгийг 그러니까 мартаж. 우리는 더러운 일을 할 수 없는 거예요. Тиймээс бид бохир ажил 왜? хийх 하나님이 аргагүй. 나와 함께 일하고 있기 때문에. Яагаад вэ? Бурхан надтай хамтран ажиллаж 하나님이 байгаа. 싫어하는 일을 할 수 없는 거예요. Бурханы дургүй ажлыг би хийх 하나님이 аргагүй. 나와 함께 일하고 있기 때문에. Бурхан надтай хамтран ажиллаж байгаа учраас. 그래서 우리는요. 하나님이 나와 함께 일하신다라는 걸 생각하면 Тиймээс бид бүхэн бурхан надтай хамтран ажиллаж байгааг 세상 더러운 죄 가운데 빠질 수 없는 거예요. энэ ертөнцийн бохир гим нүгэлд автахгүй. 여기에 그렇게 얘기하고 있잖아요. Энд тэгж хэлж байгаа. 우리가 하나님과 함께 일하는 자로서 Бурхантай хамтран ажиллагч бид. 너희를 권하노니 하나님의 은혜를 헛되이 받지 말라. Та нараас хичээнгүйлэн гуй бурхны нэгүслийг дэмий хоосон бүү аваарай. 하나님의 은혜 가운데 살아가는 사람은 하나님과 함께 일하는 자라는 겁니다. Тэгэхээр бурхны нэгүсэл дотор амьдарж байгаа хүн бол бурхантай хамтран ажилладаг байх. 지금 우리가 땅에 살고 있습니다. Одоо бид энэ газар дээр амьдарч байна. 가치 없이 아무런 의미 없는 삶이라고 생각할지 모르겠지만 За үн цэнгүй ямар ч утга учиргүй амьдрал гэж бодогдож болох юм. 그리스도인은요. Гэвч Христэд итгэж 하나님의 자녀는요. бурхны хүүхэд 다릅니다. өөр 가치 있고 주목할 만한 일을 하고 있다라는 거예요. үн цэнтэй бурхны анхаарлыг татах үед тийм ажлыг хийж байгаа. 누구 일을 하고 있기 때문에 Хэний ажлыг хийж байгаа болохоор 주님의 일을 하고 있기 때문에 эзний ажлыг хийж байгаа болохоор 하나님이 나와 함께 일하고 있기 때문에 бурхан надтай хамтран ажиллаж байгаа болохоор 우리의 직업은요. бидний мэрэгжил 전도자입니다. сайн мэдээ тараагч. 그리고 내가 다니는 직장은요. Миний хийж байгаа одоо энэ ажил мэрэгжил. 그건 부업입니다. 부업. Энэ бол зүгээр л нэг туслах мэрэгжил байна. 진짜 나의 직업은요. Миний яг жинхэнэ гол мэрэгжил 전도자인 거예요. сайн мэдээ тараагч. 우리 모두가 다 전도자. Бид нар бүгд сайн мэдээ тараагч. 그래서 부업은 현재 내가 다니고 있는 직장인 거예요. Тиймээс миний туслах мэрэгжил юу вэ? 그리고 Одоо миний хийж байгаа 우리는 ажил. 이